Pororien yo nebo kotab kolejin ak okwek chu kose eng kebeberwek cheterchin kait boroindo nekalewen Jehova asikobit ketuiye kokeny eng konetisiet nebo lesson nenyo. Lesson neng'olole ng'atutikab luget. Kotomo ketestai amwochini Jehova kongoi amu kiboitinik chemi kobotech. Amache atach anyun kiboitinik chemi koboto amu aibe kebeberta netai neng'olole ng'atutikab luget atyo ang'alale malaikayat nekikika. Amache atach kiboitiot neibe kebeberta nebo Jumatatu asikobit kokatech akomwoweigei. Koyo kotok eng kainetab Jeiso kiboitinik tugul chu kosech akosubech eng kanetishenyo. Ane ko Nyalilei, ami betutab Jumatatu nemwoe kolen maswetit eng kitabutab ng'ong'utiet. Otogotin akwek tugul. Kongoi, nerubei. Chamgei chamanikab Jehova, arube Pastor Nyalile, amite kwaeng kasi nemwoe kole atindiotab Jehova. Otogotin kot. Amen. Karibu. Kongoi, anendet ko Lilian arube Eva chemite kosomok kasi nelen baunatetab ng'ony nebo kasar. Kongoi mising. Kongoi, anyo akine eng betutab kwang'wan kasi akikesu lesson ene ko Stephen Aramaru kinetigei eng metit nemwoe kolen tuguk cheranye bich ak etanutik. Kongoi. Kongoi kokwek. Kotomo ketestai anyun asome asikobit kesa Kamuktaindet Jehova kakibwa seremoshekuk. Kebwa kelikuk. Imache keipchi tuget neng'ololchin mugulelwekyok. Yeikere luget netesetai akotinye imen yematogu kere konyekyok. Luget eng oldinwekab korikyok ak kastonokyok. Eng boisyon ole kimi ak luget netesetai ng'ony komugul. Makoloo sikobit koit kakesunetab lugoni tatya ketar kirwokit. Yat konyekyok sikobit kikuye eng kainetab Jeiso ne Kotiokindenyo. Amen. Yekichobokse bikyok chebo Kalenjin koba koset, ko kiyomdoskei murenik, ko kakechobok kibokto, ko kikiumchin kot nebo sogom, kotab chepsireret. Tatyo komi boisiek chemi kwenutab lugoni akomite kora mestowek akomite murenik anyun chekepcheune ang'wan asikobit kochobokis. Kinyokoruitos kot kiumchin kot agenge amu kotab chepsireret konyonei ak nyokoib kotkoib lakwetab ingop nemi chepkawiyetab chepyoset amaker ole kabun. Kemoche kesochi lugoni sikoba asikobit moker bunyo akosul. Ako kingyo ketuiye anyun aketet tugulet eng tuguk tugul chechang chemamuchi ng'alalwok ko king'alali chepyosetab sogom kong'alalchi lugoni. Ko kakiumchi tugul kiptaiyat agenge nekikure taita nebo lugoni. Ako ng'alal boiyo komwochi anyun ng'atutikab luget kole murechu yekobe komi ng'atutikab luget. Makibare korko amakibare chepyoso lakwa nemining. Makibare boiyo nemakonome karin. Amakinome kibare chi nekakosoiso nekakong'ei suswek anan konamchi eurto barak. Amakibare chi nekemuchi kekering akot ngomi borto tugul sang. Makibare chi nekatonone bei ak yoit olitok komakibele ko sibelte cherere anan ibelte cheringes. Kemwochi tuguchoto tugul ko ng'atutik chebo luget. Kounotok eng kit age tugul matinye kot ko kakobechit, matin kakwoun bunyot ki nesamis. Akot chi nerue kelen makitore chi nerue amakitwekchi. Akot matin kakebargei ko kimi ng'atutik chekikiribe. Tabutab ng'ong'utiet, ng'ong'utiet 12 koitet 7 akoi 9 komwoe kole kitoigei luget eng kipsengwet. Yekiwo Mikael kobargei ak maswetit nekitoi kotomso eng kipsengwet akoib kebeberta agenge eng 3 eng lugoshekab malaikaishekab Jehova. Ako kitoi luget eng kipsengwet. Ako kingyo kotoi luget akiterter komatakomuch kong'et eng olotok ketimda komanda. Akiwo ng'unyusiek tugul kocheng'oti ole tebe. Ako yekingokotoi lugonotok ko kibit ng'atutik chekikisir. Amu kimuchi Jehova kobar akotending
kobetyo malaikaisiek chotok ak malaikayandanoto agenge maswetit. Ako kiker Jehova kole mie kot kote kokuyo yautik tugul ak kipsengwetisiek ak ng'onyosiek chekiakeyai chekitomo kobutyi tengek. Ko kitomo kotoo katebetab Jezabeliani oindet nekikure Setani ako maswetit kele une atebenyi ako une ng'okset nekang'a Jehova ak atebenyi. Kole Jehova asikobit kokuyo ing'ony komugul, ko ngot kebar chichi amaikuyo ing'ony amaikuyo kipsengwetisiek kotun kiywei Jehova ak keboisiechi eng kaiweisiet. Ko kilewen Jehova kotebi boisionikyik asikobit kotok atebetab Jehova nebo iman ak lembechekab Setani. Ako kikisir ng'atutik chebo luget. Amu Jehova ko Jehova nebo chomyet akobo imanda, komi tuguk chemasirei. Mi tuguk che kakinde kerutiet anan nekakile kakiker anan ko kakireny anan ko kaeketan. Karureiywek ak ketanutik chutok ko cheindochin lugoni simakilelchi luget. Nga Setani ko kotomin ako kiplembechwa, ko inendet nebute ng'atutik chu matin kakile makiyoe kole nyokwai, makile makiyoe kole, lakini mi kiwotet nemasire Jehova amu Jehova nebo imanda ako Jehova nebo rirenet. Kimoche ketebekei rani as kele amune singap komi betusiek ak saisiek chekikwong'e kele myeno Jehova, amune simaa Jehova no, amune simaa Jehova no. Tos imukoksei eng Jehova nebo kimnotet korinygei mait tuguk alak amu ng'atutikab luget kot kote kosulda lugoni. Unotok kimoche keker eng yutok anyun. Kit nekorom mising amoche aburuch ng'alechu tuwai Jumambili ak taunetab lesson ini, amoche keker eng kitabutab Daniel sikikuye ng'olyondoni. Kitabutab Daniel 10 koitet agenge komwoe kole kamye keborchi Daniel kaborunet nebo kenyisiek 2,300 ko kitanui amu kiakosulda maonatetab Jeremia nebo kenyisiek 7. Ko kinyenekit kobek betusiekab lulenotet ko kakobata kenyisiek 7 komi ichek ko lulenik eng emetab Babylon, kochorgei malaikayat ak nyokong'alale kenyisiek alak 2,300 kotanui Daniel kole kakites alak kokeny. Kosa Jehova kolechi ne chu makuye akorukutkei. Kirukutkei betusiek 21 kosoei akorirei nemaame kiy. Akoi kochorgei malaikayatab kipsengwet rang kitabutab Daniel 10:1. Kingongchi Daniel nekikure Belteshazzar kit eng kenyit nebo 3 nebo Kirus laitoriatab Persia. Yutok kobaunishe anyun laitoriat nebo Persia. Kibo iman kiyotok ako kiborie neo akokuyo akonyor kakuyetab ng'atutiet akirir anyun Daniel eng betusiek chotok wikisiek 3 chenyitotin. Amaam amitwogik. Kale nyitotepche eng koitetab 4 kochorgei ami oinet neo nebo Idekel. Komwa ng'alek chechang chekiui itondab malaikayat nekichorgei. Ko kale kyoker anegei ng'ong'utyonito eng koitetab 7. Kalechi ne malaikayandani? Kale kingakas bekunetab malaikayandani eng koitetab 9 akakas ng'alek kikonuchi asiemo akotwa eunyi eng koitetab 10 ak nyokolecho Daniel koitetab 11 ichito neichamat ikuye anyun ng'alek chamwaun ak itonon komie amu kakiyokwo ole imi amu kakemwa ng'olyondonitok atonon anyun abotoni akolecho meiweishe Daniel, kikikasun ng'alekuk koboch betut netai yekingitou isaa sinyoru kakuyet eng muguleldang'ung. Kotebes anyun Daniel kole kele ne? Betut netai asoe ak kikikas sautikchuk ko koimyono wikisiek 3. Kiwe olimbo China siweke kibet oret anan kilung'uny kutobsese ko ngoto kikikas betut netai anan kibole kemburik eng kewani kiyoe ne? Kolech malaikayat kany amwaun mengen tuguk chetesetai ne?
Koitetab taman ak somok. Kole ako ngakikiwal sautik betunoto tai, ko kole koitetab taman ak somok kiranya baunindetab Pasha en betusiek 21. Ako kakero akoi konyo Mikael baunindet netoreti biikuk, ako atebe olotok kebare ak laitoriatab Pasha. Akoi konyo anyun sinyobit nyoborun ikuye ng'olyondoni. Ak yekakobata awege ipketestai ak luget en koitetab 20. Tos ingen ile amune sianyonjin? Aweksei anyun sikobit keberge ak baunindetab Pasha, ak yowe kero konyo anyun baunatet nebo Uninik. Kole malakaiyatab Jehova amoche amwaun amu betusiek chechang konyo kebirtoigei. Ak ilen nyono Jehova, kiasochi boyondoni kenyisiek 20. Kiasochi osotionyu anan ko werinyu anan ko cheptonyu nekibetot nekiwo maiyek kobet. Kitun kwo lakwenyo nekibetot kenyisiek 50 kesoe. Mami ole makiit. Kingeitite kelacha akile mi akile atutoisie ngolin kele ngeite komanoto kele ngebake kelacha kikome kikisungukan akoi ain kenyoru 2015 kongete 1964 abo arawek somok akoi kowekse 2015 kisa boiyot ipkoru ngoitu kokakokeskei boiyot kenyisiek 50 tun kenyorchi olimbo Uganda ipkosich lagok alak ngolindo. Ndo kitebe boiyonyo kole miono Jehova ngoto tokosobe lakwani, lakini kiit amune kelechi Daniel en betusiek yekingikutuny siku ya kwanza kekas sautik kokewal, konyo malaikayat kotitiyonune failit nebo sautik chekakewal, ngomi kwenyo kole kochorgei chesaweliet akotemel, kotoi luket nekakifailit kesit okotini kole mi Daniel Babylon, ang Babylon ko nenyu. Ngiweke ang kitabutab taunet kongete taunet 10 kongete 9 10 ak 11 ko kibargei kot kepchei baunatosiek kepcheune 87 ak kikochi malaikaisiek kotononchi baunichotok 87 ako ng'et Jehova kwa Israel koek baunatet agenge akorib inendet Mikael. Kikochi malaikaisiek chun alak 87. Koniker kinginyo kolewen Jeiso kora kolewen alamalaik 12 ak kolewen alak 87 chekerge ak chukiche amu kikipchei baunatosiechu. Komwa eng kitabutab kole bauto kibore ka kimnatosiek alak tornatosiek ak kiptainatosiek chebo emotinwek chebo tabanmiri. Komi baunatosiechu ko amu mi Babylonini koi failit satani kotini ai ko nebo kipsengwet kole mamtinye rusa ko crossen konyo territory nenyu Gabriel. Kebargei betusiek 21 akoi ai kot ak Supreme Court nebo kipsengwet. Ko nebo let kochor kotonon Mikael akokochi rusa ko crossen. Ko ngakobata kele kakirifan kesit appeal. Bas kole nyakatar awege amu tokomi kesit. Kochokchi mara moja koelesanchi atyo koya kole kawege ipkebargei amu katonon nekaintervene judge inege lakini katomo keyai kesit kakiyai special intervention. Kero nangap kinde stay nakilen ing kotini kakinde stay kinde stay ko boroinoto bo stay konyor nafas Gabriel konyo kolobat nyokoelesan atyo kele awe kesit as ngunonin nekibaregei noto amune ngap komi boroindo nebo isae neisoe nemakiwalun amu kami luget netesetai. Luget neking'ololen yu koma luget nebo kipchabonik ak karik bomisiek ako luget nemi kesit kipsengwet. Noto amune kitabutab Daniel ng'ang'utiet 5 ak 6 kong'olole failit nebo let yetun kisomani kale kioker bukuit nemamanat nekikinde ng'oksosiek 7 yetun kiyote ko yekakeyat ng'okset netai nebo oeng nebo somok akoi nebo 7 kesoman final verdict nebo luget nebo kesitab Supreme Court nebo kipsengwet. Ngi tugul yu ko injunctions chetesetai ak okilisiek cheborege eng kipsengwet. Tebutiet anyun nekakiteb eng yu kele amune singap komemuch kwa Jehova tuguk alak ko amu mi kesit netesetai eng kipsengwet. Sikikuye yotok ko kimoche kikuye kora kenai kele kakaa eng kitabutab laitorinik netai
kobaregei laito Elijah maotiot eng tulwetab Karmel ak mautik 400 chebo Baal ak pautik 450 chebo Ashtero ko kibaregei kimnatosiek chebo iman ak lembech. Ko ngotonon Elijah kotonon ing kebeberta nebo Jehova kobaregei Jun ing olin. Kakuyenyi ko ne? Iro eng kitabutab nekibwote ng'atutik. Kitabutab nekibwote ng'atutik 32 kong'alale ng'alek chechang chekale king'yikakoyai Jehova Israel sikobit koek paunatet nekure jurisdiction nebo Jehova. Kwachu ipkosom bororiosiek ak torobek chun alak koyat wang'oriet amu kale ikase kitabutab Job kong'ololji setani Jehova eng kipsengwet amu kale kimi betut yekibendi representatives tononchinikab emotinwek kipsengwet. Kwa setani keleji ilyonotin kole kanyo is ma representative nebo ing'ony ngalen kikona Adam laitornatet kinya arebe aberber akoyana kokikilebena kicham ko Adam nekiwendi kong'ete atamoto kwa Adam kwa setani ipkotuyo kiptainik chun alak kelejin ilyonotin kole kanyonis nya representan emet nyo ako kole Job akoiro Job ngolo kole ne Job mamu kiing'ot inendet ing'ote kiwatosiek kyik tugul malaikaisiek cheiribe chemamuchi asir yotok iste ng'otwana kole Job okay. Ibwat kokeny kong'ololi maotiot Elijah yakakenam eng Samaria kongilen kong'et kijanayat karon kole abaita wajeri tialu kene misang konyo kobotani nebo kwong'ut ale kikateny kole Jehova borchi kijanayandani tuguk chetesetai koker malaikaisiek chekiking'ote kami luget nebo chetililen lakini achek chekimuche keyat wang'oriet komong setani ko ing ole iteptoi osotiot ak moning'otiot ing ole isongirirtoi lagok anan ko kang'unyng'unye neikung'unyi ko chepyoset anan ko lagok chekabutotet koba mi totet nekang'ote Jehova chechit chetililen lakini achek chekimuchi keyat ko ngikakoyat Israel koba kosa kanamonik akoib tuguk alak. Kanamonik chotok ko ngap kekere ko innocent akelen kakiba achek kipkaa ole kikiu ateben nyoas ko nguno ngawe cheptilet koyane kokere kokiyatita lagok betusiechu keyat tuguk ng'isiat chebo kwong'ut ko ngikilen keker kele ngakibiten yon kimokoya lakini mi kit agenge nemoche kikuye. Irong kitabut nito bo nekibwote ng'atutik 32 moche asoman koitetab 15 yo kale akiner Jeshurun akotioris kainer kainyikisitu kaiyakwaitu akobakakta kamuktoindet nekiyai inendet akosas rwandet yetunenyi akikochi kwam ng'etkonda eng cheptolelisiek cheterchin akitar eng tuguk chekiwae akitar eng tuguk chekiwae akoengchi tiseiwek oik chekimoko kamuktoindet cheptololisiek chekimokongen chekiibitu let chekimaiywei kwanisiek kwok kaka ngobutotet bichu kelen kaiker kityo bitonwek chekilen ngetuiyo ak biikab koroni akeker kele soe akichek Jehova ko kalen kayat ne kalen kikale Paulo osoe cheptolelit nemongen arai ingoto kaingen akichek Jehova amu kimametogei Jehova ai baoria kwauyo yeking'et biik cho kotungtungyot kocheng'e Jehova nga kimokolong age tugul eng ichek auyo yekingen kele kitoptopeni biik cho kocheng'e Jehova akotinye etanutik ak kirindoiwek ak arureiwek chekitoreti lakini ano yekinyo kobun setani sikoingian chechi ngikere ko tumtumwekab kalenjin ak bitonwek ak ne ko kikororonen atebosiek kwak lakini kibwa sikolung'uny ak konyokochut setani eng kwenutab tuguchuto ngikere ko tumwek chekiyoe betusiechu ko kikoek tuguk chekinye koek lambuek ak tun ng'isia chemakomi kit nekiba tai ko kikatunisiet ngo kine ko kingen kole chepyoset nekituni ko agenge inegei kityo ngo chepkorekutwo ole kinyokobun chu alake chu ko kinyokochut setani simanachi kelen kiribe kipkaa ak bitonwek kyok ako kakinyokochut ak kokochinoik chekikikoitoi ko kiter ole kikikoitoi tai
Kyole kinye keny kotokolen biik koiye kamuktaindet chepkelyen kimakibar arweng'ung ko kitokongen kole kimi arwetab Jehova lakini mamwoe chi arwanato ra ko kinyo kotungung'yoni kokochin Jehova tuguk checheng'e lakini tun nyokokunur setani komas ngipkekere keweksei let olit makebendi tai ole kikicheng'e ko ngomakiripkei kelen kakiweke biten nekimutune Jehova biik chi kobwa kocheng inendet ko kakinyo kochut tugul cheking'olole akot chemurwombei chekimwoe kole kitun konyo kibokutwet ko king'olole Musa ak oinetab Kamama ak surumbo nekikibar neking'et betut nebo somok ko ki Jeiso ko tuguchoto tugul ko ki tuguk chekiboisie Jehova komutu lakini nyokonam setani kowekta kokeny ipkoba let olin ngeker kuno ole bendi komakobendi tai ole kicheng'e ole mi Jesorunet kakowek kobek Misri kokeny ole kibunu kounoto ko ngiker eng yu ng'atutikab luget ko kakebut choto tugul kikobit tugun che kakowekchigei biik lagokwak kakobit tugun che makomi tekisto kondit kakobit tugun che tuguk tugul ko kiptuibotoi nebo Jehova makomi nekikilen kikir makomi nekekure etan makomi chuto tugul ko sikobit kokagei sautik makiwol ak ngab ikwong ile miono Jehova ko amu mi luget netesetai ako mi ng'atutik chemachomchin Jehova kwai kit kot kote kosulda kirwoket ngab komi boroindo nekelen ae Jehova intervention yekwai Jehova ko yekakomach kong'emak eng ng'ony tugul ko ngab kikone Jehova free will lewenet ko ngab kochorgei Jehova ko intervenen sikosorwech makiteny tugul kou betusiekab maranet ko kiyach kochorgei kou betusiekab Babel koyach kochorgei kou ye kikur Abraham koker kole kaolewen mami kere netoe amanda chinyu amweito sipotoi asisin sorunet kokeny ing yun kong'er chun bas ng'et ko eng betusiek chu nyenyokobetot kosor Jehova chechiket eng ola tugul kosorunoti Jehova chechiket ako metoi katiaknatet nekikonech lakini ngab koit boroindo yekaimach iboisie ibargei inyendet anan ibar biik chemami oret age kochorugei Jehova noto amune singab komi biik chekikometo Jehova kole ngot ko Jehova kobo kimnotet akobo kamuktaet amune sikotesetai tengek eng ng'ony ak yaityo ko amu mite tuguk che ngab komae Jehova akoi tun keng'ong'wei kele tesetai ne eng anget bitonin nemakikere eng konyekyo ko ne netesetai eng luget netesetai eng olimbo kaptamirmir nemakikuitosi amek chekemeu tos mi chi netinye tebut anan ko kebeber age tugul kotomo atach kanetindet nerubei tos otese ng'olyo bas sikotaketestai keng'alale yutok amache atach kiboityo neibe kebeberta nebo Jumatatu. Kongoi mising, kongoi pastor. Kongoi amu kainetech ak kaimwoiwech akobo sisidet nebo ng'atutik. Ne eng kasarta age tugul kekere kele Jehova komaboisie kou achek. Boisietab Jehova ak ripsetab Jehova ko ter. Magetab Jehova komache kwai tuguk tugul eng imanda. Meche kwai tuguk tugul eng oretab ng'atutik chik. Simat komwa chi eng kasarta age tugul kole Jehova ko kimwelembech anan kiberberish. Anan ko kikosor Jehova bichu ing'olso nemosor eng oretab iman. Anan kikoboisie Jehova tetut age eng taban sikobit kosorune biik eng ng'onyuni. Oretab Jehova ak sorunetab Jehova ko chulat. Rani nguno keng'olole kekase yekakong'alal pastor akobo boisiet nekiyaak eng Malekeyat nekiboisie Laitoriat Cyrus. Koga eng betusiek 21 wikisiek 3 betusiek 21 chekikika ko kitindoi amune Jehova amu boisie Jehova eng chomyet, boisie Jehova eng rirenenyi. Ako mameche Jehova kong'wol tengek anan yoityo kot kosungul chi kwo chi iman eng oret nebo iman. Ng'olyo nekibendi ketese nguno kemwoe kebendi kitabutab Ng'ong'utiet 13.
Kingen ak kikesoman eng somanik chechang mising ko biik chekikosoman maunotet eng biikab 7 day ak tugul chekikosoman kitabutab Ng'ang'utyet 13. Kengen kele somanenyo nebo kitabutab Ng'ang'utyet 13 komi matwetit nebo keny. Kokikas eng wikit konye kele kibit luget eng kipsengwet kitabutab Ng'ang'utyet 12 kainetab 7. Eng lugonoto nekibit eng kipsengwet ko ki kwenutab Lucifer ak malaikayat Mikael. Lucifer ko oindet nekikiterter eng kipsengwet. Ako kingeterter kipsengwet ak keon kemanda eng kipsengwet kekure maswetit nebo keny, erenet nebo keny, oindet, kaberberindet ak urumindet. Kochang'a kainaik chekinye kemwaita inendet ak kebaorian kele inendet kurumindet, maswetit nebo keny. Nikitindoi itondab Jehova kinye kotomo kolel ako kikecheyatab karon. Ako betut nikibesio ak Jehova kekure maswetit nebo keny. Kongero boisiet noe oindet eng luget neo koboisie oindet koboisie baunik eng Ng'ang'utyet 13 eng kisoman koit 1 akoi koitetab 8. Isomani eng kakwaet makimwoe eng tugul. Mwoe komie sirutikab Jehova akobo maswetit neo, erenet nebo keny. Eng 13 komwoe kole tiondo nekimong'une nyanjet. Ak yoker tiondo komong'une nyanjet kotinyei kuinoik 10 ak metoek 7. Kamwa sirutikab Jehova komie eng Ng'ang'utyet kole kioker tiondo nekimong'une nyanjet. Tionyi kamong'une nyanjet kengen eng maunotet kele nyanjet ko biik, amu nyanjet ko chang, ko kergeindo nebo biik. Ko ki tionyi ko baunotet. Ako tionyi kotindoi baunotosiek 2. Tindoi baunotet nebo serikali ne kandoin nendochin emet eng siasa. Kebeberta nebo 2 kotindoi kandoinatet nebo kanisa neindochin kanisa. Ko ngomwoe sirutikab Jehova kole tionyitok inegei ko kitindoi metoek 7, metoek 10 ak kuinoik 7. Kuinoik 10 ak metoek 7. Ale kitindoi metoek 7 ak kuinoik chebo ak kainenyi ko kitindoi kainetab chubisiet. Ko kale tionyitok ko ki lekang'alalda sirutikab Jehova eng Ng'ang'utyet. Ko kangomwa tionyi kole kamong'une nyanjet ko kamong'une kwenutab biik. Nebo 2 tionyi kotindoi serikali, baunindetab serikali kou nguno president, rais nebo emet. Nebo 2 kandoindetab kanisa nekergei ak bishop. Ko tionyi amu kamong'une kwenutab biik kele tindoi inendet metoek 7 nemwou akobo baunatosiek. Akondochin kimnatosiek chebo baunik 10. Kingen kikesoman komie eng kitabutab Daniel. Eng kitabutab Daniel 2 komwoe akobo kanamwet. Ingiwe kitabutab Daniel 7 komwoe akobo tiong'ik 4. Tiondo netai ko kiu ng'etundo. Tiondo nebo 2 ko kiu kerit. Ko tiondo nebo 3 ko kiu cheplanget. Ko tionyi nebo Ng'ang'utyet 13 kotindoi iton ne bortonyi kou cheplanget. Cheplanget ko kichepchep baunatetab Unanic anan Greek Empire nekindochin chi nekikure Alexander the Great. Ako kichepchep eng baunatet ako kibaunis kong'ete emet nebo kong'asis akoi olimbo India. Kimakomi chi nekimuche koterter Alexander amu kitindoi kimnatet neo. Ko tionyi kanye koum cheplanget, tab keker siyokyik
kou kerit. Ko siyok koboru bounatet netechei ako marire ako nyalili. Le nyalili ko nyalili bounatoshek ako nyalili biik chebo kanisa. Amu koib bounatetab kanisa ako ibke bounatet nebo emet. Tionyi katestai komwa kole kaboisie kakweri maswetit. Ingen ile kingolel Adam akinye kong'et maswetit oindet nyokochut erenet ako ng'alal kutitab maswetit erenet eng taitab Hawa ak taitab Adam ako berber icheket ako maluch eng luget neo. Lugoni kora nekiboisie Adam ak Hawa kobutyo kabugutab Eden. Konekanyo koboisie kora eng kebeberta nebo oeng ing yu oindet. Koboisie tionyi netindoi kandoinatet nebo kanisa ak kandoinatet nebo emet sikobit komu akonyalil biik chebo ng'ony. Bounatesiek chemite emoni cheking'et nguno chetakomite ko tisab amu kikiisto somok. Eng kwenutab kuinoik 10 ko kikiisto somok chekikure Eruli, Vandals ak Ostrogoths chemakomi bounatosiek chotok akoi ra. Lakini mi tisabu che agenge kou Germany, Jerman, agenge kou England, Uingereza, France, Italy, Switzerland, Portugal. Ko bounatosiek chu kanyo koib chichi eng bounatononi ko kanyo kobois korok netai komeche koterter ng'ony koboisie sharit nebo serikali. Nebo oeng komeche koterter ng'ony koum bororiosiek tugul ak komu bororiosiek eng oretab kanisa ak kimnatetab kanisa. Kekochi maswetit nebo keny tuguk somok tionyi an bounatoni. Netai kokochi kimnatet. Kokochi kimnatet neiboru kele yeboisie maswetit kotindoi kimnatet. Ne kimnatoni komeche koterter kimnatosiek alak. Nebo oeng kekochi bounatet. Ngokochi kimnatet eng yu kokochi bounatet sikobit komu biik amu tindoi karik chebo bounatet. Ak nebo somok kokochi kimnatet neo, great authority. Ingereza komwoe kole kikochi netai is power. Nebo oeng kokochi is throne, bounatenyi. Ak nebo somok kokochi inendet kimnatet sikobit komu ak koterter ng'ony. Eng lugoni oo nemiu kekere kele kabois maswetit eng arawek 42. Eng arawechu 42 eng kitabutab Ng'ang'utyet 13 koitab 5, 17 koitab 13 ak 14. Ko tionyi kong'ololi ng'alek korok chechang chebo chubisiet. Kochube inendet netoror mising. Oindet nikikitururi kipsengwet kotindoi maket koterter Kristo Jesu. Ako ngoamu Jehova nekinyo koterter eng oretab Jesu eng kimurtoiyot. Amu kimurtoiyotab Jesu ko kilen oindet kakoterter inendet ak kakoterter bounatetab Jehova. Ko kiwalak eng sobet nebo Kristo Jesu kokaot Jesu katerteret akoik katerterindet amu sobetab ng'ony komugul. Eng yu kanyo komwoiwech komie kele Jehova komite kwenutab luget neo. Yemite maswetit neo koboisie baunik. Amu kanyo koboisie baunatetab Baba netilil nebo Rome. Ako boisie baunatet nebo sharit nebo emet nebo Amerika. Amu tindoi kimnatet neo eng ng'ony komugul. Kotuyokei nguno baunatet neo nebo Amerika nebo emet ak kanisa koywokyi kimnatet baunatetab Rome neindochin Baba netilil. Sikobit kokweri ng'ony eng kimnatetab kalyet nebo kanisa. Ange kebeberta age tugul eng yun komeche kobois oindet. So kingokerito kobois eng kanisa kele ngomayai ngo ng'alekab Mungu amu chobe kalyet, meche baunatetab kalyet amu makiboisie karik, makiboisie kimnatet age tugul
Sina ile kora ing bukinot kimnotetab boriet nebo kipsengwet komelen kikiboisie karit, kikiboisie kakaikai. Ako noton nekiboisie oindet, nekiboisie Jehova sikobit kobor chomyenyi kole momeche Jehova eng oret age tugul koboisie yoityo sikobit koterter yoityo nekakobit. Boisie Jehova chomyet koterter yoityo sikobit konaak eng taitab bororiosiek tugul ak malaikaisiek chekibutyo ak malaikaisiek chekinget eng kipsengwet kele bo iman Jehova yemi luget akobargei ak oindet. Eng Ekesio yu komwoe kolen kiterter Jehova eng ng'ang'utiet 12 kaitetab 12. Iterteri Jehova luget eng betusiekab bunyondit neo ak luget neo nebo maswetit. Yeketumtum ng'ony maswetit neo, oindet koboisie kanisa ak koboisie serikali. Konyolildos biikab Jehova amu bitu betusiekab usisiet. Kiuse alak tugul. Nyolildos biik amu beti tugukwak eng kimnotet nekakotuiyogei ak kanisa ak kotuiyogei ak siasa. Konyoru bichiindo neo mising koyonik chekasubik chebo iman chebo Jehova. Ak kemondoi icheket eng oratinwek chemiach ak boisionik chekororonen sikobit kobaunis korep tuguk oindet ak konyalil icheket eng kasarta kitikin. Ngiwe kitabutab Ng'ang'utiet 12 kaitetab 12 komwoe kole melen wendi keny oindet eng nyalilwogik chetindoi. Nyone nyalilwogik akosirtoi. Kale kiboisie betusiek 42, arawek 42, yenekit kenyisiek 3 ak kebeberta. Ko kingobois ak kinye konyalil biik komelen kiib kasarta nekoi. Kinyo kityo ye kikobek betusiek chotok kenyisiek 3 ak nusu anan kebeberta kole Jehova kakoyam. Nyone kimnotonoto kora sikonyalil biikab Jehova ak kemanda icheket koba surkwen, koba wang'atosiek ak koba kebenosiek. Kenyalil eng kasarta kitikin nematiny kotoi lilindab Jehova ak torornatenyi nekikamwa Jehova kole mawendi keny. Mawendi keny rirenetab Jehova amu ng'ote Jehova chechik. Nyolildos iman chechang ako kobek chechang kosubkei ak kimnotet nekekochin Jehova. Mameche kokai Jehova kirindaet kokirinda oindet. Tindoi Jehova kimnotet. Obwoti Jeiso komie. Kikerit. Kebire kipcheritit ak keng'utyi ak keyochi tugun chekikiyochi chekichang. Ako mami besio nekiboisie Jeiso kimnotetab Jehova koterter oindet. Ako eng oret nekibor Kristo Jeiso kokibor kaming'inetabkei. Boisiet neoe Jehova eng ng'wonindo ak nyalilwogik. Kele mautie Jehova chi age tugul nekikoyan ak kikosik muguleldo. Itilile Jehova eng maat. Tilile Jehova eng ng'wonindo. Tilile Jehova eng birutik chekibire biikab Jehova. Ako eng let yekakwa Jehova tuguchu kenyoru katerteret. Ako katerteranatak eng maswetit komami besio lelen maswetit kiyai lembech Jehova eng katerterik chekiterter inendet. Boisie Jehova mieindo. Boisie Jehova chomyet. Boisie Jehova imanda. Ako boisie Jehova oratinwek. Mi malaikaisiekab Jehova cheribech. Obwoti betusiek chekiba Elija kakobit rubet nebo kwong'ut. Eng kenyisiek 3 ak nusu nekimukabit ropta. Makomi kiy nekeomei, kilole ak kelugui. Ipkounyei Elija. Konyo chepkukit. Ingen chepkukit ile kutitab chepkukit korok kwame amitwogik cheyachen amu ame amitwogik chebo muswek, chebo tuguk chekikobek. Kekopchi makatiat Elija. Betut nekakoyam emet. Ko eng betusiekab nyalilda komi Jehova kwenutab biikchik. Mi kwenunyo eng betusiekab usisiet. Sikobit kokirinda yoityo mang'emech. Kou yekakekas kamwoe Pastor Temagar kele Jehova kotab komuita
kosis. Nengesis kebwoti ile kikoutieni. Ja sautik chekeso en kasarta age tugul. Tab kesa kele Jehova ra mekoswech ikere kwokse. Kabiwe sipitali isa yeka isa kabisa kokosa biik akokobwa biik komdoi. Mutai kele ngewek kokeny kokakosirto chichi konye kokisochi. Kopirtogei biikab kobo. Akole jara kikisa Mungu ano ole kikiyaun makosa. Ano ole kikilelun nemoikoswech. Ingen Jehova kit age tugul nookse. Ngwa kit nekahaki akobo biikchik kotindoi Jehova amune. Ne nguno komakikere akotun koborwech kolech kiyaak ni amu eng tai yun ko kimi kiy nemeche kwaak nemongen. Mi Jehova eng kwenutab tuguk cheyookse akomi tabandab age tugul nookse. Tebutiet nekitebegei eng rani eng luget neo nebo maswetit ko Jehova komwoiwech kolechinech maibe kasar nekoi tuguk chokere kwaakse nguno. Amuite akoi kakesunet amu chemuitoi kesoru. Ng'olyot noto neo kale Jehova amuite eng ng'wonindo nobune, mionwek chobune, nyalilwogik chobune, kaimutik cheimok betut ak betut ko kristianik mat kotoptopen kaanen yo keutie kele kamisetab Jehova kotokobo iman tomo kokeskei. Matin komi ng'woninwek chebwonjindech konai ole maibe kasar nekoi. Imuchi rani kenyini inyalil ko kenyini kolul lapkeiyet ak isop ak iker Jeiso kakolul muguleldong'ung iker ile kakoterter eng inye. Tos mi chi netindoi tebut anan kotokotes? Abwoti ale kit nekamache ates kityo ko kakiker kele ka atkan kora ketebe kelen nyino Jehova. Amu kimwa chito tuguk aeng kole aya kokim Jehova amamage kiy anan kochomech akomage kiy lakini matinye kimno. Otherwise ko amune sikomi tengek. Kokakikuye rani kele kami bunyot nekakimwa wikit konye kele mi nekinyo kokol chemubainik. Kikere achek kityo yaityo akekere Jehova. Ako kami nebo somok mi yaitiet neka ing let nebo yaityoni komi chito neo kumat kondo kwenik akomi Jehova kimasi. Ako kami ng'atutikab luget che ngap kokiriny Jehova maai kiy. Amu ndoi atkan kora kole hapana, boisie Mungu kimnatet sikonyalilo mami ukweli yu. Anan keba kewirta kura kolen acha kimuiso. Ikere yang kap keain kurainik kele kokiboisie intimidation kele kokipir biik besio kole kinya kibo keny kap kepire biik kabisa kemboi kepir biik akele kekerok mao panga lain sobenin ake sokas mat kole setani kikiboisie kimnatet anan ko kikial chepkondok kemboi keropta rabinik kotilopil amu Jehova ko chebo orbana imanda kometau kole ngai kweli bet saa sita ko kangap komi tuguk cheikeni kipsengwet situn kikuye kotun nebo let ilechigei ako tun akoi lakwa nemining kap komi tuguk kimoche iyai koyat sigindet ibi pol neai tun koiyet ilechi babanyo wakat mi makuye ng'alechu ko kami ng'alek chetomo kikuye akot akichek nguno chetesetai eng lugoni ngosirto chito ne chamaneng'ung anan kwa kiy nemoikuye amune ngap ko mi chito age ne nyekerepenen murereng'ung anan ko sandeng'ung imach iketkei inam rokoet siko mutai keratin ibi mungulitu tun keetu ile kakimayano nekiaborchinigei alenin nyekerepena ibiker tuguk kikwai kolinda Jehova kenken ine kitokobune lot ko kami tuguk chemakikuitosi eng lugoni yo nekere Jehova akomuita ak tun rire Jehova eng beekab kong kokere nyalilda nekibun nekingolen kokurin komuyo makase Jehova ak nebo let kolechin Jehova nito amune simawalu sautikuk eng boroinoto amu kimit age netesetai nemainai inye. Kongoi Pastor. Mi tuguk chenyolu kenai acheke kesoptosi kongoi Pastor amu ng'olionoto. Ameche akesune kitabutab Mwangutiet 12:12 nemwoe ng'oliot neuni kolen notok anyun koboiboitu kipsengwet
ak okwek chomenye olotok. Ibwo eng ng'ony ak nyanjet amu kochorchigei okwek oindet. Kotinye nerenatet neo amu ingen kole kakongetchi betusiek che ng'ering. Mwae sirutikab Jehova kale ngoboiboitu kipsengwet ak ichek chemenye olotok, akobwo eng achek chekimenye emoni ak achek chekimite emoni, amu kakonyo oindet kotindoi neregek cheyachen cheng'wone. Nai ile setani komelen tindoi boiboiyet akobo inye koyonindet. Kou ye kichut setani erenet ak kinye akong'alal ng'alek chebo maswetit neo, akong'ololchi kwondo kokwong kityo kwondo akwam logoiyat. Kokergei erenet rani koboisie kimnotet nebo baunik ak kimnotet nebo kanisa, koboisie pastaek, koboisie bishop komas imandab Jehova ak ng'alekab Jehova. Maibe keny okochi kasarta nole sirutikab Jehova ongen logoekwak. Ingen iman angot amdoi nenyone nyokwae kwang'utik. Kwae kwang'utik betusiek 2-3 kotar arawek 2-3 tutun keteketeb kiwono anom nekinye. Kiwono amdoindet kinye kele ikwo. Angaj tugukab Jehova komelen ibe kasarta yoityo komelen ibe kasarta nekoi. Iboru Jehova leu imandanyi akomi Jehova koribe biikchik. Konyone ni koristo ak nyokwo sikobit kokimit kaanenyo ngoberure Jehova ngatach amdoindet. Kotomo itach kemwa ng'olyo agenge nemabwoti ale kekuye wei komie. Kit nekekochi konerech ko kit neo limitations nekakimwa eng yo kele ng'atutikab luget ko kasarta. Ingen kole nwach, ingen tarikishek, ingen betusiek chekong'et. Ko makolo sikobek lugoni. Ako noton neikochin agenge ng'atutik chekikikoshinechi eng lugoni ko makoi inyalil ng'uny akoi. Akoi koit betut agenge kelechi kipsengwet kabaam. Ko yetun akot eng kotini eng Supreme Court komi kesit nekelen matare kenyisiek chukile arawek chukile Supreme Court amakimwa the verdict. Ko ngen kabisa kole moe sikoit betusiek choto. Mengen kole tarik ata, mengen kole kolya, lakini nebo let kokoi ketil kiwong. Ko ingen setani kesinyi. Kou notok mengoberberin sikotitoenenkei eng oli. Ngochi Jehova akot nde nyalilin amu kenyoli kingen kele kikisuldae kesini ako siebe ketit inendet. Isoptosi ngoli. Matin kakinyalil netya kingen kele makolo sikobunjei katerteret. Kongoi. Kongoi mising, karibu. Kongoi eng kanetik chekakosisin. Luget, tesetai luget. Ako mi Jehova koboto chechiket chikolewen. Chikikoyan kosub Jehova. Kosubkei ak kanetisiet nekakinetech, ko kimoche sikiro chito nekinyalil mising kotko kibwat kole ma biik tos kimi Jehova man. Kibendi kesomani atindiotab Job. Kibendi kekere atindiotab Job neingen chitugul. Eng kitabutab Job 1 ko introducenwech anan kemwawech akobo Job, sobetab Job. Kimwawech akobo chito nekikure Job neingen chitugul kele kimenye emetab Uz. Ameche sisomanchigei eng yoto amu kakonech sirindet eng yu nebo kitabutab Job akobo atindiotab Job. Ngesoman eng yoto ko kaitet 1 sitisomanchigei kurganatak tugul. Kale kimi chi eng emetab Uz nekikikure Job akikesunotkei chichoto akobo iman nekiywei kamuktaindet akoistoegei yaityo. Kikisikchi werik 7 ak tibik 3 ak tugukchik ko kikechirek 7,000 ak tambesik 3,000 ak eik 1,000 chebo chokit ak sikirok che iywokik 500 ak biik chechang chebo konyi. Kio anyun chichotok mising kosir biik tugul chebo kong'asis. Akibendi werikchik kot age tugul
eng betut nekichopchi ak kiyokto kekur chepkametishekwak somok kobwa kwomis ak koek koboto ichek. Ak kingokeskei betushekwak chebo igorta, koyokto Job kiyanyiny ichek ak kong'et karon mising ak kokoito kokochinoik chekibele kou koitetab ichek tugul. Amu kile Job, abere kokoyai werikyuk tengek koesho Kamuktaindet eng mugulelwekwak. Kiyai Job kounoto kotugul. Kakeker eng yoto kasa kakokonech sirindet akobo atindiotab Job. Keker kayanenyi nekiu. Kakomwawech eng yoto kole ki chito nekiititaat. Eng kitabut nitok atindiotab Job komeche sikenetkei akobo nyalilda nekinyor Job. Kimeche sikiro akobo kayanet nekitinye Job ak luget neo nekimitei eng yaitiet kobor chemiachen ak yaitiet. Ko eng kitabutab Job kou yekakesoman Job 1 koitet 1 akoi sitestai kasoman akoi 7 lakini imuchi itestai isoman akoi 12. Ko kakoborwech eng yutok sirindet komwawech akobo olekiu Job. Kayanetab Job ko ki chito nekiyanat mising. Kitinye lagokchi, kakeker eng yoto kele kitinye tuguk kaberuret ako kimakomi chi nekiu inendet eng komostab kongasis. Amu abwoti ale kikakikere kiwango nekikipimane ko mokornotet nekitinye. Kou kakemwowech akobo tambesik, kiboitinik chekitinye kora ak biikchik ak lagokchik. Kit nekanam akot korok eng yoto ko kokochinoik chekiwendi kayanenyi kayanetab Job nekiboru kole akot eng lagokchik ko kikoito kokochinoik kole kinoe ne lagok kole bendote. Kokoitoi ako kisochin ipkotese lagokchik kobor kole ki kayanenyi kokimi barak mising, ko kiyoni Jehova, kitiegei Jehova eng boisionikchik tugul, eng konyi tugul ak telelenyi nekitinye. Ko ngetestai as eng yotok eng koitet 7 komwoe ne? Ngemwa korok ngesoman koitet 6. Kale kimi anyun betut yekibwone werikab Kamuktaindet kotonondos eng taitab Jehova. Ak kinyo akine Setani koboto ichek. Ak kilenji Jehova Setani, ibunu ano? Kowolchi anyun Setani Jehova kolenji, abunu ole awendote eng ng'ony ak ole abunoti eng ng'ony. Ak kilenji Jehova Setani, koiker rotwokindenyu Job, amu mami nekergei ak inendet eng ng'ony neikesunotkei ako chito nebo iman neiywei Kamuktaindet ako istoegei yaityo. Kiwolchi anyun Setani Jehova kolenji, tos iywei Jehova Kamuktaindet buch? Kakekas eng yo Kashuk komwawech Pastor Ng'etich akobo tuyet nekimi Kipsengwet. Kekase kele eng tuyet nekimi Kipsengwet kotakakatuiyo werikab Kamuktaindet komi ak Jehova. Ak komi yo koitoindet akine ketebe kelechi ibunu ano. Kekase kele kiwo tuyonoto inendet ko representative nebo ng'ony. Ko chun ko kibunu ng'onyusiek chun alak chekimait tengek. Ko kitebe Jehova eng yoto kole tos kairo rotwokindenyu Job, inendet netelelot nebo iman. Komwa eng yoto kandoindet kole tos ibwoti ile otin buch Job? Tos making'ot ngesoman kowolchi anyun Setani Jehova kolenji, tos iywei Jehova, tos iywei Job Kamuktaindet buch? Tos makiyem ng'otwet inendet koboto konyi ak tuguk tugul? Kairo tuguk chekamwa kole koboto konyi amu kakoker eng yu kole maimuchi. Kakerong tai eng yo kele kikacham kokoito ng'onyik, kicham kokoito Job borosek akosochin konyi, kosochin lagokchi. Akot eng tengekwok chemengen, akot komengen lagok, kiyae intercessory prayer Job nekisochin lagokchi kole kinoe ne ole bendote ak tuguk cheimuchi koyai, imuchi kolelchi Jehova eng mugulelwekwak amanai. Ko kakomwa eng yu aindet akine koaccusen kokeny kolech mekere tos kiyem
ng'otwet inendet koboto konyi ak tuguk tugul chetinye eng komasta age tugul. Kiiberur boisionikab eunekchik akotesak tugukchik eng emet. Ko nyoto ko kingokakomwa koaccusen nguno amu kimukomuchi konai Setani ko koaccusen Job kole making'ot inendet, mami ole kebune. Kobor ing yoto kole kiribe Jehova otwogindenyi Job koboto konyi ak tuguk tugul ak kaberuroik tugul chekikakokochi. Kikase kele kimukomi nekiyonyi inendet eng kong'asis. Ko kakiro eng yu a dialogue nekakobit eng oindet ak Jehova. Ko kichop kotoi Job inendet koseten a stage komeche kobor akobo kayanet nebo Job ak tilyandit nekitinyegei ak Jehova. Amu kashe komwa koleji tos kero tebutiet nakashe koteb Jehova koleji tos kairo otwogindenyu Job. Ko kimeche koborchi akot biik chekimi tuyet chekimi tuyet eng betuchoto werik chik chekikabwa tuyet chebo kipsengwet kobor kole Job ko kitelelot. Ki inendet ko kitinye kayanet neititaat. Kimukotinye tisha ako kiywei Jehova ako kiistoegei tengek. Ngamach kobor ing yu oindet kuo kayanet nekitinye Job ko ki transactional kole amu kikakokochi Jehova tuguk chechang ko amune notok asikoyan Jehova. Ngesoman kora eng Job 2:1-7 kale kekase eng yoto kele kikochi Jehova korok eng yoto ko kikochi Jehova inendet chamchinet. Kale ako chul eung'ung ak itwaa tuguk tugul chetinye sikoeshen eng taing'ung. Kairo katamset nekamach koib oindet eng yu akilenji Jehova Setani kero tuguk tugul chetinye komi eunekuk ametwaa inendet kityo. Kiwo anyun oindet eng taitab Jehova. Kekase eng yoto kele kingokakekochi chamchinet kelechi ui ametwaa inendet. Kengen tuguk tugul, nyalilwogik tugul chekibun Job. Kobeku lagokchik, kobeku tugukchik tugul. Kiib kotwa tuguk tugul oindet kaberuroik tugul chekikakekochi Job ko kibek chotok tugul eng betut agenge. Ngitestai isoman eng yo, ameche asoman eng yotok cho kidogo. Kale ake eng betut yekiamishei akoee divaik werikchik ak tibikchik eng kotab werit netupcho. Koit ole mi Job chito nekakiyokto kolenji kaibatishe eik ak kakete sigiroik ole nekite ichek koset sobeik ak kokweri akwotishe chotok. Kakobar otwogik. Kakobar otwogik eng rotwetab Job. Akachilil anegei kanyo amwaun. Noto netai nekichop konyo. Kale yekitako-ng'ololi koit akine age akole kachorgei maatab Kamuktaindet eng kipsengwet akakobel kechirek ak otwogik akakokes ichek akachilil anegei kanyo amwaun. Ikase betut agenge chosinyen yekitako-ng'ololi koit akine age akole kachop kaldaik kweanik 3 akobo kobwa kokweri tambesik. Kakobar otwogik eng rotwetab Job. Akachilil anegei kanyo amwaun. Ko tuguk cheng'wanen ngitestai ikere ile tuguk tugul chekibwonchi Job chekikapkotwa oindet komaswek tugul, ma lagok wee, ma tuga, ma nee, tuguk tugul ko kiyookis eng betut agenge ak tugul ko kingemwochi Job kotokong'ololi ni koitu ni, yetokong'ololi no tomo kotar koitu nin. Kobwoti ole king'wan netya kokakotwa oindet tuguk tugul chebo Job eng betunoto. Mising ko lagok, metenye tuguk tugul chun alak amu
tambesik ne tuga malik tugul ko imuchi inyoru, lakini lagok kobek lagok tugul eng kasarta agenge ko tos kimwa netya tuguk chekiibchi oindet. Ko eng tugul ko kingoib birutik chotok tugul oindet kole tamandab kotyem Job koesio Jehova, ko kitelel koesio Jehova Job, ko kitelel Job eng kayanenyi, maitumtumok akot kitikin. Koro oindet kole ngomami kiy nekaak kora kosakta. Ngesoman eng aeng, kosakta kap Jehova kokeny, aeng koitet agenge, betut nebo aeng kokeny anan sabarit nebo aeng. Kale kimi kokeny betut yekibwane werikab Kamuktaindet kotonondos eng taitab Jehova, akinyo akine Setani koboto ichek kotonon eng taitab Jehova. Akilenji Jehova Setani, ibunu ano? Kowalchi anyun Setani Jehova kolenji, abunu ole awendote eng ng'ony ak ole abunoti eng ng'ony. Akilenji Jehova Setani, koiker rotwokindenyu Job, amu mami nekergei ak inendet eng ng'ony, ako chito neikesunotgei akobo iman neiwei Kamuktaindet, ako istoegei yaityo akoribe kora imandanyi. Nganda ikoiko akobo inendet siang'em inendet buch. Akiwolchi Setani Jehova kolenji, kiikere iririot. Ikoitoi chito tugukchik tugul akobo sobondanyi. Akochul eung'ung nguno akitwa kowekchik ak banyekchik akoeshen eng taing'ung. Akilenji Jehova Setani, kero mi inendet eung'ung amatitwa kityo sobondanyi. Kairo kakoro kole ngwatwa ang chun tugul amami kiy nekakwaak, angoribe kora iririonyi. Ko kikochi chamchinet Jehova Setani kwo kotwa inendet akolechi metwa sobondanyi. Kekere kele kiwo eng yoto kora. Ko ne nekakinetkei eng yu? Kakobor dialogue ni kakinetkei akakiro kele kisich chamchinet Setani nekiwo kosom. Ko kiibwo kosom akobo tiemutik chekiibchi Job. Ko kingechomchi inendet ko kitiem mbinu tugul chekimuch kobwat kole imuchi koesio Jehova Job, lakini kitelel Job. Kakiro eng yutok boriet neo nebo neya ak tuguk chemiachen. Kitelel Job eng kayanenyi. Kitelel Job eng tuguk tugul cheking'wonen birutik tugul. Lakini kiikochi Jehova chamchinet oindet kotwa Job. Lakini kiek faithful Jehova kora kongen kole kimi Jehova in control. Melen kimeto Job. Ako kitelel Job eng kayanenyi. Kitelel Job matoptopen. Kiibwoti oindet kole tuguk tugul chekitinye Job ko kiyoni Job Jehova amu tuguk tugul kaberuroik chekitinye. Lakini akot ko kikakoistogei tuguk tugul, ko kikakoisto oindet tuguk tugul, ko kitelel Job kora eng kayanenyi, maitumtumok. Koborchi kipsengwetishek, koborchi tuyet nekikatuiyo eng betunoto konyone oindet, kobor kole kimi eng kayanetab Job komakitumtum. Kobor kole Jehova anan tugul chebo Jehova matingonyoru nyalilda, matingokose kouo mami Jehova. Ko kayanenwa netinye nekikoyan Jehova, kongen kole Jehova komite koboto icheket kora. Mameto ako melen kele kiyoni kibor eng yoto kole melen kele kitorori Jehova Job amu kaberuroik chekikakonyor. Kimakotorori Jehova Job amu kitokotinye tuguk chekitinye. Kimakotorori Jehova Job amu chametabgei nekitinye. Kitoror Jehova eng tuguk tugul. Koborwech nito kole akot eng achek kimuchi kibet tuguk tugul. Kimuchi kibet tuguk tugul ako ngetinye kayanet eng Jehova ko kimokorek mising eng Jehova. Akomi Jehova nekonech kalyet eng tuguk tugul akot ndabitwech ng'woninwek. Tos mi chi nemuchi kotes kiy? Ngetindionde ni.
eng Oi, luget kamache neo ateb nebo ale Job testai. ko luget nebo chitondit amu kang'et lugetab oindet nyokoyopchi kapchi. Lugetab setani komelen wendi soet kityo negei. Mawase beek chemi nyanja, mawase bolik anan maye botanetab ng'weny kityo. Eng kebeberta nemoche kwai oindet yoityet korok koboisie sobet nebo biik. Job ko kergeindo nebo achek nekibiik nengasar nekisoptosi kemite kwenutab yaityo eng luget neo. Mi setani kwenunyo konyalilech. Makimuchi keker eng konyek chebo chitondit tuguk cheooksei eng luget neo. Job komanai amu kakilech kang'alal oindet ak Jehova kole tos kiker kiboitiondenyu nebo iman. Kole kowolchi Jehova kole kowolchi oindet kole angen ale itindoi akoi kiing'ot inendet irib chamwoo kityo atua. Anga setani ngokerech nakilen setani komengen ngo tuguk cheibwoti ko iman. Mengen setani tuguk cheibwoti amu ngisis kabisa nemoitugu komaingen setani kole ano kapwatet amu mengen kabwatutikchok. Jehova inegei neingen kabwatutikchok. Ko nguno kongen yo isoe Jehova ngung'ot, kongen setani kole chichi kotindoi tilyandit ak Jehova amu sautikuk cheisoe. Lakini mengen tuguk chekawalun Jehova. Eng luget neo nebo Job koboru kele mi luget kwenunyo nemakikere ne tos put kapchi amu kabut kap Job kobek lagokchik chekimite birthday nekinywa nekibo kijanayat agenge nekibo bai konyo pchurchuriet akobar ichek. Nemi kimnene kora kobet chepyoset amu kale chepyoset nyalilda nekoinyoruni kokalya mechub Jehova akibet. Komakokosgon kole ngakonyo korikyo yeityin kakoit koinyu kolechi keng'alal ku kwondo neberber. Oindet komawendi sang. Oindet konyone akoi ko. Ako ngonyo akoi ko konyone akoi koing'ung nyokobesio boiyot ak chepyoset, lagok ak sigik. Maibe kasar nekoi kuyo kakemwa tuguk chekiyookis eng Job eng let ko kikoch Jehova beruto kosir yikitai. Sinai ile Jehova komang'ok ako Jehova komautie biikchik. Nginyolili kenyini neb 25 ko kenyitab 26 komi boiboiyet. Mawendi keny Jehova ako mautienech. Kongoi. Kamache ates ale kaking'alale eng taunetab lesson ini ng'atutikab luget. Ko kami luget netesetai nemakingen kuya kamwa pasta. Eng kitabutab Luka 22:31 kong'ololi Jeiso kokayat anget keker let olin. Kale Simeon, Simeon kero kakosom setani kole konamak akosesa kou nganuk. Ako kasa akobo inye simobek kayaneng'ung ak yekaiwalake ikimit chotupche. Yutok kokebor tuguk 4 chetesetai. Netai ko kakosom setani ka memuchi kwai kiy amapkosom amu mi ng'atutik chu kikinde. Kokowo setani ipkosom Jehova kwanda chito nebo oeng kole koses kotonon Jesu kokiliot eng yu kosakine kole acha amache asa ale meterter kawoni ipkosom rusa kosomni moche kwai kotumtum Petro kong'et Jeiso komasi oti komasi koso Petro lakini chito neiamuani nebo 4 ko Petro inendet. Job kawo setani ipkosom kipsengwet kotonon Jeiso komasi kosapoten Job. So biik somok chekwetegei mi nesome moche kwai yaityo
komi nesome myeito ak komi nekesome. Lakini chito neindo kurayat nebo let ngot kowinenini anan kowinenini kochop anan ko Petero. Mi setani moche kokirinden, moche kowir koing'ung, moche boning'otiong'ung, moche lakweng'ung. Kokap kosom kotononi Jeiso kosome komosin. Lakini chito neamuoni kesi ko ng'o? Ane. Kamanutietab saet ak koshinet koamuoni kurayandani amu mi luget komosi nemoche kokwer ratilit kwo komosi anan komoche Jeiso kotononi komosin kolen kuronyo. Kicham komi chekicham kee wrestling olekinye. Kee wrestling yatemenen ikoite eut kole korabainin kole komongo imande sang. Kolenjinin Jeiso oreni eut, lechi kityo anyo ko. Ko nebo konyone ko Jeiso kolabat kobun tirisha kuroito nekai. Lakini atkan kora kelen acha tamuchi keluch kenye meto aluche kibaitani. Komungyo kotiny kit ng'ony kolenji Jeiso yakawe eut kityo kotiny nenyu sanyo. Ilen acha. Ko ka saet imuchi sochi monung'otiong'ung anan ko kong'ung asikotech Jehova irimet. Ko irimonoton ngap kebute achegei, irimetab chomyet, irimetab ng'atutikyik, ko ngeiras ko keyat kurget konyo setani ko. Lakini kaimuchi irib eng korotikab Jeiso lagokuk ak kiwotosiekab meng'otosiekuk. Notok kakuyetab saet bo komonut. Ng'olyo nebo oeng ko koshinet. Kale Kipsengwet ngokoshin oeng'u anan ko somok ki nekakoshin anyone sinyatebe kwenung'wa ak asuldae. Lakini ngobit tiyet ak toiyet eng kapchi anan ko kaniset konyor setani nafas koingian. Nebo somok eng kimnatetab Jehova ko atebeng'ung. Ngitinye kolkolyet eng kong'ung ko keyat principle age konyonin nyokoek inendet nekanyo kotebeu. Lakini ngomi kakaikaet, mi nyoetab kat, mite tolosiet ak kaming'inetab kei, ko koboru principle nebo Kipsengwet komandanin amu manenyi. Ng'atutik choboisie ngoi komatinye nafas setani. Lakini ngoit kang'unyunyet ak rirek ak tuguk tugul daut cheinentertaineni ko kekurin konyo sikomandani. Kabo komonut amu ka ing luget netesetai kwachek chekeamuani age tugul kokase Gen Z kokase Gen Z kolenjingei ongip ketil kura next time ketuiye debate 2027 kit nemi ko ngetil kura akichek oke kristianik eng oretab saet si betut age tugul ngonyo ngolenyo setani itinye kura ya turufu na kikure kilene kura ya turufu eng Kiingereza, yani kakile veto power. Matin kaine setani itinye veto power amu ngichusen kimasi kosuldo Kipsengwet. Lakini ngoberberin sikong'alin ialde kurayat, kicham akase ya nekit election iberberi biik sikewal keleji kikochi kurayat ne fake anan keale sipkikoito kwo kimasi. Mealde kurayang'ung. Itinye kura ya turufu, yani ne veto power ne ngikwerchi ileji itemeli setani anan itemel Kipsengwet eng boisionikuk eng atebeng'ung. Tos kisoe, tos kitinye koshinet anan kang'ung'unyet neimuchi koyotyi setani koingian anan koyotyi Kipsengwet koingian. Kongoi. Kameche awang'une kitabutab ng'ang'utiet 12 kaitet 10 akoi kakosoman Pastor Nyalile lakini ameche aketyi yotok. Kale yotok ak kaitet 10 kale ak kiakas kutit neo eng Kipsengwet kole kakonyo nguno yetunet ak kamuktaet ak paunatetab Jehova nenyo ak kimnatetab Kristo nenyi amu kaketuruto katomindetab chekitupche kwo ng'ony neitomi ichek eng taitab Jehova nenyo bet ak kemboi akiterter inendet amu korotikab arwet ak amu ng'oliotab baornatenwa amacham sobonwekwak akoi meet. Noto anyun oboiboitu okwek Kipsengwetishek ak okwek chomenye olotok bwo akobo ng'ony ak nyanjet amu kanyorgei oindet konyo ole omi kotinye nereknatet neo amu ingen kole tinye betusiek cheng'ering'en. Ko kakeker eng yotok kitabut, kakisoman eng Job kele kiitomis oindet
Kiketurur inendet, keturur inendet ng'ony komelen kele kinyo eng boiboiyo. Tokotesetai kotomsei. Tokotesetai kora kocheng'e chechang. Ko kiboiboitu kingen kele kiterter Kristo eng korotikchik eng kimurtoiyot. Ak kiterteri ketinye Jeiso eng sobonwekchok. Kongoi mising, atache mwalmoyot nerube. Kemwa ng'olyo aenge nemomoche koib mwalmoyondoni mamwa. Mwa. Kemwa ile kale macham sobonwekwak akoi meet. Kakuyenyi kokale atinye kurayandani, kaai makosa amamoche amwa, kaikai amwa lembech. Lakini kobwat kole ngotamwa lembech kokakowinen Shetani. Kole amwae imanda ngwakiboro kotai mawinen Jehova, kotai kotomam kawinen Shetani, kowinen Jehova akamei kososo. So tos atinye kaanet neu noton ne moyoni kisindan Jehova, ngot ko meet ko kaikai kotebi sobondanyu ame sikoterter Jehova. So nakilen over my dead body. Yes, over my dead body. Ngot kowineni Shetani ko over my dead body. Lakini kote kotosobe abirchini Jehova kura angonda kobara kotai kakoterter Jehova kame. Kotos kiredi kemeye? Wow. It is something. Tos kiredi, tos kitelelse eng imandab Jehova, kou Job nekiteleli? Baiman, mi boriet biik chok molen kele tugun che amakimuchi kendatenen Shetani amu bare biich. So tos kimuchi ketelelse kaitaindet akoibwech tiemutik che ng'wanen. King'wan nebo Job. Tomo kebun cheu chotok. Kongoi. Atache Lilian. Kongoi Eva, kongoi mwalmoinik. Agere ale kaotiny lesson nenyunet. Nguno kotiach amwae mising amu kakwo sait. Ko kakeker kele luget komite. Melen ile nekilen kikeni meche sokoit nale meche kosukan eng karit. Mite luget. Yeimite, kototomo iker luget, kokai iker ile miono kuraing'ung. Amu mi luget, kototomo nyokotiemen Shetani. Aikas kele kiitoigei amu kokisoman eng wikit konye lesson. Kenai kele kitaunegei ano cholwokto, kitaunegei kipsengwet eng maswetit nekikiturur konyo ng'ony. Ako kibun emotinwek kocheng'e ole terebi, konyorchi ole mite, ole kimite. Ko kimi baunatet ing ng'ony kingeyai Adam ak Hawa. Ko kiikoch Jehova kap Adam komeny mbaret nekikikochi. Kenyoru ing yutoyu nguno kemeche ketuiye, kakimwa kele baunatetab ng'ony nebo kasar. Kalya baunatet, ng'o baunatet ko ngenyoru ngebe taunet ata agenge, abwati ale taunet agenge agenge 26. Ko kingoyai Jehova chito, ko kikoch kole agenge 26 ko kile Jehova ne. Kole kimwa Kamuktaindet kole ongeyai chito eng itondo ak kou kerkeindonyo, ak ingoboi ichek njirenik chemi nyanjoshek ak taritik chebo barak ak tuga ak ng'ony komugul ak tiong'ik tugul che ichutegei ng'ony. Kikoch Jehova kamuget koek yani torornatet kobai tuguk chemi ng'ony, cheichutegei ng'ony, chemi barak, nekikere nguno ngeker kele president nenyo angot sub chief kondochin ing ng'ony. Imite akot ing konyo ketindoi tuga akot seset akot ne ko kikonech Jehova kamuganoto. Atyo kolya kikakikonech nebo kasarta, ko kakekas kele kiturur maswetit, konyo maswetit ing ng'ony. Akonyo koker kele Jehova ko Jehova nebo lugoshek. Kakekas kele eng luget ko kakomwaiwech pasta kele mite
ng'atutik chebo luget. Kokibit lugonotok eng kipsengwet ko kikitet ng'atutik chebo lugoni amu kikibargei eng kipsengwet ako kikiturur inendet akotesetai lugoni. Kakekas kele nyone luget akonyone kabisa nyokonyonjin kakenyoru eng Job nyokocheng Job iman ko yutok konam konyokorebe bichu kalya amu tinye nguno kakeelewan kele tinye Kabadam bounatet nebo ng'ony kakikochi konboi tuguk chemite kotestai kou ye kiikochi Jehova komyachen. Atya anyun kakekas kele kakotururgei. Kaititaita ano, kawaldaitagei ano bounatet? Kakiba kele kakobargei emono ak emono. Kikibargei kele kiba boriet nekibo Jerman. Ko tos kilya kikiib kingoba Jerman kikiibe emenwa anan kikiibe laitorianwa anan kilya kokakonyo boriet makomi kipsengwet kakochuk konyo ng'onyu kinyekenyoru anyun kele kanyo kolya nyor Kabadam komite mbar. As kenyoru amache kenai kele keelewan kele kasikolya akobo unotoni bo ng'ony kesoman Johana 12 kaite 31. Johana 12 kaite 31 kole 12 kaite 31 kole kabit nguno kirwogetab ng'onyuni kakitorta anyun nguno neo nebo ng'ony komanda. Kaketorta komanda. Ko ngebe Johana 14 kaite 30 amu amache kikwak kele katepto ano kisub sikobit kole 14 kaite 30 kole mang'alalwok mising amu nyone neo nebo ng'ony amatinye kiy eng ane. Ngebe 31 kole ako sikonai ng'ony kole achame kwanda kou ye kikono kwanda ng'atutiet ayai kou noto ong'etye kebe. Ko ngitestai ikere ile kakonyo maswetit. Konyo maswetit nyokobun erenet amu kakile ki erenet kabisa ko ki changili yani no kirorie kilyon kokere erenet ingile maswetit kole abune erenani nyokong'ololji Kabadam kobunu Hawa koberber kot koit kwam logoiyat nekikakilech matoam kolechi Jehova kot kokochi boiyonyi kwam ako kiibutyo. Kikinyoru as eng yu kangesoman ng'oliotab metit nekakinyoru Johana nebo tai kaite 3 kaite 8 ko kikaker kipsengwet koker kole oye ipkobutos ko kimakimetech. Kanyokonam anyun konam bounatet kakorebe amu kere eng kipsengwet kingen kole kiyai Jehova tuguchu, kiyai mieindo, kiyai tuguk ki age tugul. Ole anyapani kobunji akine yuto kakonyo yani boriet koname serikalit nekikakikoch Adam ak Hawa kobai kakonam bounotonoto. Kiker anyun konyo ng'wonindo, konyo nyalilda. Kiker ng'wonindo nekikonyo nengiker sait age itebe ile nyone Jehova sikwaigei ni. Kalya nekakibar kabano? Kalya sikwaegei kouni? Iker biik alak cheng'ololdos ibilechigei yani kolya biik chekokong'ololso kouyo matinye yani kolya neitebegei lakini ko shetani nekikonyo nyokobai emet. Tinye serikalinyi lakini ingen shetani limitations chechiket amu kikimwa ng'atutikab boriet. Ko Jehova akine kotinye isubi ng'atutikab boriet. Jehova ko kim, Jehova komuchi koisto shetani lakini kikere kele kiyai Jehova mieindanyi amu Jehova ko mieindo ndakiyoe kole ngakwer agenge chichi takilen chitugul kabenjo kokwero
iywe, lakini kiikoch Jehova kwai amu tetutiet nekikitet kele amoche koborgei miendab Jehova agoi koit betunyi. Matya kasarta noto, kasarta kitikin. Ko Jehova amu kikon chomyet ak kokonech ilewen ile achicha anan ko we Jehova anan we Shetani. Ileweni amu boisionik chekikere ak ilewen kityongon. Ko kakochi Jehova amu akot mitei rules alak anan yani ng'atutik alak chemuchi makinai, lakini ng'atutiet nekikikochi biik anan ko kikonech ko noto no kilen free will ichaguan. Ichaguan ile wei ing kimasi anan ko kimasi. No iwendi kurayat ibipire kurait kokele wei abirchini kurait anom, lakini memwoe eng kutit, mwoe kurayat kole mabirun inye. Kebirchi president, chito neimoche koek president, ko ngap kebirchi kurait ko matkowinen chichoto, nguno ko kakoek no tos ile kakwo hasara kurayang'ung. Koi kakobit eng yu iker anyun ile kinyo maswetini akowendi as kocheng'e kouyo kiwendi kocheng'e Job kole amoche ile Job nekiinde in sikengeit, ikochi Job tuguchu tugul chu. Nikere kokerekei kounoto kokile Jehova wi, ikere anyun ibwat ile wendi eng betut komi boriet. Matkeker boriet nemitei olile koloo. Mi boriet netesetai. Ngirue kemboi kotya boriet. Ngiwendi eng barabara kotya boriet. Akot ndakiwendi ole mami boldet akiwendi ile kotos kotururgei kiy nemengen akot ile kabunu ano. Lakini Jehova komitei ketestoi kekere kele kiborekei eng boriet. Kimi boriet katikati. Tupchosiek cheng'wany keberbergei. Tesetai boriet ako menget ile inekite yemi maat kotianit netos kikwerin iberte. Kaikai kewal atebenyo kelechi Jehova rikchech. Koek Jehova nekakirikchi. Koek Jehova neilechini Jehova akot ndaking'wanit akebara ko ngatonone imanda nekonech amu kikoterter Jeiso. Borioni ko matya weksei Jeiso nyokoibe bounotoni kora. Nga kikorebe kap Adam, kikorebe kole bou inendet nekinyokonyoru Jeiso kolechi ngot ikutungcho akonin iker emotinwechu tugul amu akot ngiwe town kabisa ikere ile oye kikotech. Ngiwe olimbo Dubai kikotech akichek chekoen chesire chemitei yani kilen kitong'onye. Tinye chitugul ole kikotech ole kitong'onye. Abwoti anyun ngotko ki betusiek kiichek kole kimi Jeiso elipusiek ko kikitong'onye kolechin tang'any akiker ng'onyuni tugul akonin ngot ikutungcho. Koi tya tuguk chekeonech achek kemach kekutungchi chemengechen ilechinigei acha kabeberi akinye kamoche kityo sanyor ni. Tos yoin ikutungchi? Ko rani matyan koek mutai, lewen amu kikonech Jehova lewenet. Ilewen ile Jeiso ne ngot kobit yekabit kolya koek Jeiso amu nyone nyokoibe bounotoni amakotya kasarta nyokowechi bounotet koek kipsengwet akibukto cholwokto koboto Shetani. Komatkoek inyendet nekieku collateral damage amu kelewen ikochigei Shetani bounotenyi ile kecham koberberin anan komilin tuguk chekonin chebo muda kidogo akakekas kele nyekebele tugul. Ko amoche ayotchi mwalimuinik asikobit atach mwalimu nenyone. Kemwa Lilian neo nebo emoni ak ortinwek cheboisie. Koiker kele eng agenge eng ng'atutikab luget ko notok kakikonin lewenet. Amaboisie kipsengwet kimnon anan ko birchin anan ko ng'olit asikobit ilewen inendet akoboisie chomyet neichutu
eng chomyet. Ateb ale ngungab keboisie ortinwekab setani acheket ko kisigik nebo birchin ak ketit. Inde chito ketit nemutai ikose it maamu kelewen, lakini amu kolkolyet. Kole kitung'ang'et chito age kole kijana matole kalya sikole amu chito bunguny akesis. Koutye lakwet matinye akong'et betut kolkol sis akitebung'uny. Kotonon kijanayat akoker akoi nyokonam tikikoik akochilchi kecheret kole kung kole kolechi tebung'uny. Atyo kole amuchi atepche ng'uny amu kelasimisana, lakini muguleldanyu ko atononi kora. So ko kilyochini notok ne kale kabwatutikyu katononi matinye atepche ng'uny ng'echeret. Ilyochini ako kakotepche ng'uny amu kailasimisa kotebi ng'uny, lakini kale atononi eng muguleldanyu. Ilyochini no. Ko Jehova ko malewen koboisie birchin anan ko kolkolyo. Ingot ko kiy nekiyoe tuibotoi nebo maketab chi kobo setani atebonoto. Ko tos kiboisie ortinwekab setani amu ngap komi lagok chekekose it ko ki lagokyok, lakini amu lale ketit kokerin kole kany keit kasi bikas ma isis eng kanisa kityo nebo amu irip kolale ketit eng gaa. Lakini ngilen iker kora kou noto sirutik kale kiboisie kipsengwet ng'atutiet koreiwech akoi mieindo. Ingot ko keretab kong nekale eku neikere kong lagokuk ko imutune lagok keretab kong kot konai chomyet akonai amune sikeboisiechi Jehova. Ko ngikakoekitu kolewen ichekei kole ngami luget netesetai eng kwenutab iman ak lembech ako kaa ngebistoe kong'wan kolewen kityo kocham Jehova komanachi amu kitomo kokuyo ko kitoret kerkong'yet komutyi Jeiso. Ko ngikakonyo chomyet koet akokuyo kolewen, lakini ngot ko nekaek ko ketit nemanyo komutyi mieindo nebo Jehova kerkong'yet ak kolkolyet kotesetai konikere lagok chechang mutai kakoekitu kakobit simoloik maimuchi kotaibirchi anan ko chepyoset mutai maimuchi ibir bas kole kitu gani ako kakoekitu ng'etikyi kotailyochi ko amu kimoek chomyet. Lakini ngot koek kerkong'yet nekikitinye ko kakomutie kenai Jeiso ak kenai chomyet ipkechomye kochamin osotiong'ung amu mieindo nemi muguleldong'ung akochamin lagok akocham Jehova kolewen eng yoto amu kitokoberberen ko kikimutune keretab kong. Nyenyokonai kipsengwet kolewen kipsengwet akocham mabirchin ako eng kakaikaet. Ngomakirib keboisie ortinwekab setani eng ng'atutik chukobo luget amu inendet neboisie birchinet akoboisie kolkolyet ko Jehova koboisie kakaikaet. Tos kiboisie ngoro amu ngeboisie ni ko kakikur setani sinye konyoko, ko ngeboisie talosiet ko kakiyon komanda. Kongoi. Kameche aruptae katebutiet ni ko tebutiet ne akochini Pastor Nyalile ak Pastor Ng'etich. Tebutiet ne kokateb chito eng lesson. Kameche aruptae sikoyowalu baadaye kaketar lesson. Koteb chito kole kongesoman kalewenet na kikakol chito kobo mbaret keswek che kororonen ak keswek che yachen. Masapos komi lesson lakini tebutiet no nyone baadaye. Koteb kole amune asikong'ete biik kiboitinikab kanisa, the leaders, kotegani jukumu icheket kowideni the weeds, kotutu eng kanisa. Ya kiannounceni kele kakitilil anum ak anum amu koai kit kouni eng kanisa. Ko amune asikekerkong chito eng kanisa kandoik. Ko kamwae noto karupkei ak noto ko sikoi kewalu tebutiet noto eng chicho koketeb. Kongoi. Kongoi mising, kongoi amu chatach Ramaru sikobit kondoiwech eng kasarta nebo kwang'wan kasi ak Samare. As kongoi mising eng kanetisiet nekaebit ako kaanetkei tuguk cheechen. Eng betutab kwang'wan kasi kong'alale ng'alechu tugul kakeng'alale eng betutab rani eng nwokindo. Ameche aibas eng nwokindo amu kaketiny ng'alyot age tugul. Kanetkei eng betuni keng'alali kolen tuguk cheranye biich
ak etanutik anan ngatutik eng oret age. Kangalalwech lesson kene kele luget neo kale ko boriet neyochin shetani atebetab Jehova. Wala atebetab Jehova ko kale tieme shetani komwaitae lembechek chomietab Jehova amu atebenyi ko chomiet. Jehova ko chomiet. Ko tieme koyae shetani kobor Jehova komatogu amami chomiet eng inendet. Tieme shetani komwaitae lembechek imandab Jehova asikobit keker Jehova ko lembechwa. Ako tieme komwaitae bounatetab Jehova lembech. Lugani ko kamwawech kole kit age eng kipsengwet ko yekakekas kanetik chakonet eng tai. Kale king'ep keturur shetani konyo emoni ko kale kinyokoib bounatet nekikakikochi Adam ak Hawa eng kabungutab kabeden kelecho obou njirenik ak nyanjosiek ak kit age tugul koib bounatonotok. Lakini kiib bounatonotok nemoite kasarta nematya kiwekta inendet. Notok ng'alal eng kitabutab ng'ang'utiet nekakesoma akeketchinigei. 12 koityenyi ko 12. Komwa kole ibwan kakwek cheomenye ng'ony kalamu kaketurur katamindet konyo olomi. Ng'alyot kokiboisie ng'alyot katamindet. Kale neitomi chotupche bet ak kemboi. Itomi kotam kipsengwet mwaitae lembech amu mami imanit eng inendet. Kale age tugul nemwoe lembech kale obo kwondo ng'wong'oindet amu kimwa lembech kobo taunet. Ko ng'alalwech as kitabuni nekameche ang'alal eng kitabutab ng'ang'utiet 12. Kole kanyo ak nerenatet neo kale kongen kole tinye kasarta anan betusiek chematya kasarta nenwach. Sorry. So ngeng'alale kasari kokakomwoe kiboitinik chekedonere eng ortinwek aeng. Kang'alalwech Pastor Nyalilei kole tindoi neregek amabebe shetani. Kamwawech Lelian ak Valen kole mabebe shetani eng atebenyo yekikase ng'atutikab Jehova ak yekisubi kikilchinigei atebet nenyolchin kipsengwet. Komabebe shetani. Kokichorgei shetani ak neregek kotieme kole nyokoborie atebetab Jehova eng achek. Kong'alalwech Pastor Chemagar kole ingen shetani kole matindoi kasarta netya. Ingen kole kikikes kikiwong ng'alyotab kirwokenyi ak ingen kole ikonyi ne ako eng nematya koendi maat nebo koikeny. Aketyi nebo somok eng kanetisyonitok ale kasari kamwa sirutik kole ingen shetani kongen kole tindoi kasarta nematya ko kasarta nekikochi kipsengwet asikobit kokon baornatosiek chik tugul chebo lembechek chik chemwaitae Jehova asikobit kobarkan konde mesa asikeker. Ak yekakobarkan konde mesa asikeker konetech Pastor Chemagar kolechech chito newineni kesit eng yu kotegemeane achek kele ne nikeleweni kibire kura kimasta ngoro. Ko yekakotonon konyo kipsengwet ako kokon shetani konde baornatenyi mesa barak ko noto nekikochi Jehova kolenji matindinyi no kesun nguno lakini ameche konin kasarta nematya ibaorian ng'alekuk kikochi chitugul koker konde meset. Ko ng'alalwech lesson kole kergei ng'alyondoni ak kapkirwok anan iking'alale ng'alyo kemwaitae ng'alyo laitoriatab emet. Kale ko ngot kobo iman laitoriandoni akomeche koborgei imanda kondoi tuguk tugul meset kole ocheng anyun icheket cheimuche kowen kirwokoni chemanamegei ak chi amatinye ak chi mashebe kimasta age tugul atya onde tuguk tugul meset asikoro chi tugul kirwoket kotesetai. Asiko yeng'ololi bichu kwae kirwoket kokere bororiet tugul akomwoe chi tugul kole kaba man kirwokoni mamite. Kamwoe Pastor Nyalilei kora kole Jehova komameche kosungul chi. Masunguli chi kole ngasungul asikobit ang'etin asioachi imanda nitoni konep masini ametengei wanin aja tindoi tuguk tugul mesa. Notok amune asikinyo shetani emoni kelechi kakikonin kasarta neng'ung'et ibimwae ng'alekuk tugul
Ete ko ger bi lambe jegu atia ko gusang ngot kole o gusang ngot kole wala wen emanda nana to ko kebir ci go rag mastana ba Jehova amula mbe jega shetani kone te jas le so ngo dag tiongon ak sai koleje Jehova kuma jo go ga sarta kita ga tul go to nglap ke ye mau nyegi amu me jogo sul day manda ñi ke gure imanda me jogo sul jam ñi ke gure jam ñi damay man me jogo to bo na te ñi ko bo na te na ñi ta texto ak ñi ta te manda ak bay man goy gi na ta ko manes gi goy shetani be barta na matia ko moy tege ngaliot no naga moy gi tungu ko golle mi te tugu ke roñi agoro ñi Jehova aso bi may gita naga tay nguritin ñoo ngali ana tay nag mi net kenyu ko tabu ta marigo mo ay tabu ta marigo lo ay ten ni go mu ko ngala le go batin de tab jesu neng met tab so manane ko mo ay go len ke jesu en Nazaret ki ge jesu en Nazaret legi nerkin ki ge jesu bi ki en Nazaret engoit ni kumut kumwa gole agi mata ko mut ko ay boishet aga tul negi me goloto jesu amugi yesho kale ko bate bi kingring chigi nyandos chigi ganore unek chigi agi so bi je bi kingringen chengalale leson chegale ko bate bi jote ngeji jesu e ko nyoisit ko chigilia kemwa gele chigibwonji Jesu amu kayanet nekitinye Jesu ko bi kitagenge enyu bi kungo kimwa kole tos mo eritab Joseph ni tos mo ingen tu Joseph kigele ako simyon nyorchino na kimnatet chiti na kaboisie ngalecho ko nyoisit lembe je ngalecho ko bor kole kimusmus biju Jesu ak kimnatenyi yegemusmus kipsengwet yegemusmus Jesu ko kirinda na to tiliandi nyo ak sengwet agita na to mo ko we sengwet ko ma go mu aksay amu musmusen nyo na mitoritin nyo na musmusi kimnatet ak musmusi Jehova ak kimnato sekti enyo ko kibwa bi kingeringen che kimo ko tinda musmusen lakini kitinda gane na nyita tengezo ngana ga maita nga leki jangale rita ngon ndo go ngen ko tokol ko nyo che kimnatet ko si je gane en kimnatet ne tinda Jesu ako bonji Jesu ay ganore unek pijo tangringen ako ngatingi sya che ma tinginya dos kara lakini mai mu to nyor ka sabet mai nyu ko nyor tukul digita makin gay amu ma bonji Jesu magoy memu ko mai gisang got amela simisanen ko yaungi ko bate il jam igo no gay aso ko bi teawun kita ne magun gisang got ko wun engore tap kayanet ko kolle kayanet ko utoy tulondo je ko ngala lu gara kitabu ta mari go sogol ga tini tum sogol ke gara tin dia degi bo ala maliyat gitaw ne tamanak sabi ga tini sogol ga tini tamanak sab ko mo ngali na galle kala waldi kita aga tu entu yet ko lenji ko ne tindani ha mo tun were nyu ne tinye tamre miriyat ne na mat ko agol da tugul olen namcin en gimnate ko wir tinoti ingon ak ko to bugoni ago nyegele ago jujui ya ago jujui ak ka moji ala malyangu kon komanda ago mai moj halo ni Jesu kon tindan atinde weri nyu ne ga ko mnyan kiko kondo nami ko rota ko tapo kan ko wirta ko puge ko bire ngonyo birta ka basa to mi mirye to murgon kala gaji na ala mali ngunga ko kala mai mo ko mo Jesu ngai ta mana sogol kale agi wal janyon ije ko lenji ibinda namati nyagane
atepche koboto kot ko tianit, amuitoiwok kot ko tianit, omutwa inendet kale kimuti Jeiso. Ng'alyo nekamwang'u Jeiso ko kale ibinda nematinye kayanet, amuitoiwok kot ko tianit. Nekebor kole mayae Jeiso muitaet nebo Jeiso komeche kole keyan kebwanchi inendet eng oretab kayanet asikobit kosuldaywech tuguk chekimakchinigei eng kou makenyi. Ameche kotestai eng yo koitenyi ko 26 eng yoto ko kale kingakoach akobirto inendet mising komanda akwaige lakwet nekakome. Kot komwa chechang kole kakome. Ako kinam Jeiso eut akong'et kotonon anyun. Ak kingokakwo ko kotebe alamaliet inendet komi ichegei kole amune simakimuch achek keon, amu kaon Jeiso aik chekimite oritab lakwani. Kotebe alamaliet kole amune simakimuch. Kala kilenji maimuchi komanda neuni eng kiy tugul kobate saet. Kenyoru ng'alyo nebo aeng ne ng'alyotab kang'alale ng'alyotab ng'atutik chebo luget. Kele silaha chekiboisie eng luget ko kayanet. Silaha nekiboisie eng luget nekakokonech nebo aeng ko saet. Kale maimuchi komanda ki eng ngotko ma eng saet. Kakiker Daniel nekang'alalwech eng saet. Ko kale kisa ako kiteshi kora karugutetab kei. So mite saet, mite karugutetab kei, ako mite manda. Ne ngotko mamite tukchu eng oritin yo, ko chute chekirindoe asobit mabit tilyandit nyo ak kipsengwet. Anan kirindoi kipsengwet mabwa oritin yo, amu mabwane kolasimishanigei. Lakini kichomchini echeket koingen oritin yo. Eng oretab kayanet ko agiem kipsengwet kobwa. Eng oretab saet keng'ololyo ak Jehova kimni. Eng oretab karugutetab kei ko kikonugei asikobit kesich kebeberta nekitepche ak kipsengwet ak keng'ololse. Ak kekirinde shetani koloit eng kimnatet nebo kipsengwet ma eng kimnatoshekyok. Eng nitok ko kale tuguk cheronyech ko kayanet nyo neming'in. Tuguk cheronyech ko makitinye akot sauti eng korikyok. Tuguk cheronyech ko makitinye akot karugutetab kei. Ako ndakirugutkei kerugutigei ak keng'unyng'unyi eng karugutetab kei. Kewoktosi kele kakibek eng rubet ak karugutetab kei nekataba kipsengwet ketuiye ak Jehova ak keng'ololse komie. So amu sait chamenekab Jehova ameche akochi kiboitinik chemi yu asikobit atestai komwa ng'alyo nekatindoi chi ko kang'alalwech kitabutab Mathayo kele 15:9 kole teche bichu eng kutuswek buch ako ng'atutikab biik kanetishet kinetishe. Tos kalasunet nekilosu Jehova kilosu eng imanit? Ngotko makilosu eng imanit kekirindoi Jehova eng sobonwekyok ak eng korikyok. Lakini yekilosu eng imanda, yekilosu eng kayanet, eng kaming'inetab kei ko kale kemitei kibagenge ak kipsengwet. Chi netesei anan ko netebe bikyok. Amu saishek kyakorwai kemeche ketacha kokeny eng wikit nenyonei. Wikit nenyonei kinetigei kit nekamwa kole ne nekitatoyoe. Kateb tebutiet nekale ne nekitatoyoe. Kimeche kenai kele ng'o nekang'alal ng'alyondoni kole ne nekitatoyoe ako tos toretech ne ng'alyondoni eng sobenyo nebo kristianatet. Otokotin akwek tugul ngondoiwek Jehova koberurok otestai okur choronok akomwochi asikobit ketestai kenetkei tugul lesson eng oretab YouTube ak nesire tugul koek Jehova neinetech asikobit kenyoru imanda neitech kenyoru ketebi ak Jehova ekoshek tugul. Eng chotok ng'ering'en asome asikobit ngesani. Kimeche kitororin Jehova amu itoror ako neng'ung'et torornatet ak kimnatet ak tekisto koigeny. Kakibwa taing'ung kele kimite rubeitob eung'ung ekoshek tugul. Amemetech angot ndousei shetani eng emoni. Ako konech tiemutik cheterchin. Kingen kele mami tiemet
neimuchi koterterin Jehova ako mechomdoi ketyemei kosir ole teganenyo. Some sobit nemeche ng'ung'ung nekim egoshekyok tugul ak ikone Jehova kenai kele eng' iman imi kobotech ako makimusmus kane kimnoteng'ung ako kekonugei ketebi eng' egoshekyok tugul chebo sobenyo koboto korikyok, lagokyok eng' kimnoteng'ung ak nesire Jehova keker bounatet nenyone. Ndochi kanetik chu kakonetis, ndochi ichek tugul chekakokas Jehova konech kebendate chuto kanetishoni asikobit kotechech mising kerikyin kosir ole kokiu ak kenai mising ole imandang'ung ak kebwonchi eng' imanit ak Jehova egoshekyok tugul. Ara ndoiwech akoi wikit nenyone kora yekituye kinetkei kesoe Jehova kele sikobit irib aenge eng' achek egoshek tugul akoi betunoto. Nitok somenyo koboto kongoi eng' Jeiso Netindenyo. Amen.